Asha for me mobi akwaba edi by emergency Ghana TV so enen so da fufu atwedi amponyankopon edi akyeye me didi se bebi bia obi anyama ekosie edi ama na ye mami bi edi nasem aba beda ohinini ewo ahimfie TV so na asem odi by ne se na otonsuo ewo Kumase ena na damfu bi eka kire ne se onja nsuo na oton no na ombra wasa no bema na edwuma bi ayede aye na mami etie na damfu ya semie ena okopie mu ewo wasa okopie mu wasa no onye obi ene ni ye edwuma na maame ne eton emo ena o start so one ne ye de oni ni ye edwuma na wo hoda ku bi ena bemu e bia na se papa bi be ka kire ne se neni gye ne ho ye mami akokọ ka kire nipa na oni ni ye edwuma ne se bra yi anasa branti ya ba be ka kire me se neni gye me ho ena nipa na oni ni ye edwuma ne ka kire ne se abranti wa be ka kire na nso menene na wo mantem ha se minim de wi oyede osifa etie opeman kasa eni ntina menye de menka no enye de ema no mami wentie nipa na oni ni ye edwuma na oni abranti ekotwempna na osi oni ni ye bibi wie ye no ena abranti ne ebo odua eto so na ene odi aba be pie mu ewa ahimfie TV se ye mami onke bi emman because onim dia anase onim boni a odi aya abranti na ayede aboni dua ne tibusafo ye nse mani enko ne egotie mu nse memma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section ka me ho ne ego hwe video no. Yes, number 1 Margaret Donko ayi no free ba e kasoa why no wo boni kuradu kwa kukoman aye friend andiko wasabe kwai kwa oda inanfie oba pete say madam eme bote na bia wa bi wano oba isu a ye wo Bible Qur'ani e bi focus ya kasa preko bodu ane cross opere pa champa Bible oba ya sorry ko better try ozu tabri better mama aha mo chia say better munchi emegumi maami ani mo ase mo chia say mama ma vaida oba bia betia tomu kwa kuma nu unu aba wa betia tomu o wunu asore nchia fansani fato so na bodin eyeme bodin Margaret Donko me sada Bible so sada Bible sasa mo ameke sasa ma ameke ukretrodo ni nitro bo ame oda na ma asambe no yo man no pedi aboko na me wo Kumase ha a me ton nsuo drink nti na madam free frame say wasa memla be wasa na on page ma ho mame na hadwuma na wo ye no yapam yesem ye ma wonye ma da bi ti no se jai de wo ye no ha no na bra wasa garam se asebe bwa ho no ba ko hia ko man garam safe na kwakuko no obepia free enti me kwae no me kwa hu madam bi na so ne mbe adwuma na ono amu na me ne no aye enti me no amu num na bled andi ko no ohun me na se one mbetena maledi wabiyon wabin pa na wa wale me order ana me ka kire madam no na madam ne se bra no kra wakacha me say opew na me bla no pe madodo nti na me mo amane no na me sia ha na me ne bla ne ho nti me no ho anda ko bi me ne ho ada order in court boko hey just say meni no ho ada ko bi na oba adwuma mu ho wo kwa akono amontele adwuma de tere da asem twitwintele nyina montele no emudie ya bi eme abli dengo esimu aginam na omo kwa aye adwuma agenda na omo de kwa na se aha kasei na wa unwaleda ba choma waleda wa wo sei ma wo ba yo tina wo kono wo kopekun
mpacho dey bi kase ana me oba adwuma mu ho oba be bia me sister ne ye adwuma no nti oba na ka say oto kosua na me se kosua na osia oto kosua ba nti skeke tana 20 cedi na me se kosua ba ko 3 cedi nti me nyansesa na osi me yima na me yima an kosua mo no me yima so baby ana yeto ade na ga ta bi da ho na me yi kosua na man na ode fa edan na hyi sei ode fa edan na hyi no sei okogina ga ta ne mu na ode bo me dua sei ode ko me ni bi ofre me bibi me ni bibi na ho timi na me yire feel bosom ne me refi bosom ne edin a na o se o pere sa tam no wada mba cho an ono wada wi ai of obai ukọ ene di say na bra ne di pass meto wanim oh me di ba 3 months eno so pew mba cho na opene mba cho an no de ko gota na hu no say oni me na ho nti se me nim na se me kofa ba ma bia me kwa ba ma no a kan fa me mo ho enti se me nam Facebook article odien go check it kan fa me mo ho enti se me nam mama busu afrokra anfa enya the shovel na ba sisa me na sa tam no wa ye ne boni bi ma cho me yan hwe na me yan hwe boy nti okna sa na oba na me blend me nim se kosua sa de we na ode ba ya nka man ton ama na wo bi a waka sem se na kosua no na ye mo no mpa chwan obi waka sem se wo kosua sa tam no wada ahodo sei no awo mu a de bi be mienu pe mienu nye pe sister mienu nye pe ko wo be ko 1 rounds uncle rounds baby three rounds back on ko asre ewa yay Divo ewa anko uranso bako kano korekere wo maame na tutorials ye viache ana me dabi enya ba ko you want me ni madwuma no plans gadam say ni abrante say ni pechi barrier e che frag ya isi shape so ene nkwase atopa ye emayu e mo biro ewrade ne mboafo obesue mo akwantifi wa obeye ne etene no hey vivo asamo unu oba adam yenu pe onya ne ho ade kobodua kwase asem sei enkurasefo mema enkwase asem nko a kasa ndi no obo me dua se me ko ba me no ho a kan fa me mo tete me nam no obo ana no wate se wanya mpra na mpa cho da bi na mabusu afrakra enya bi nsa na me se blendy na samu ya wo kan de nti me ba hye na me frem ma me wo phone so na me se ma blendy wa bo me dua o na so wa bo dua se na me se wa bo me dua se sa me fa ba ma bia na me kwa no ho a kan fa me hwe na ontete me nam na ma me gin na ma no friend no se blendy mban se wa bo ndua na asema me mbo ni dua na ayese me kama na suro na wa yi na ma me so oto na adwen na fele ma me fele na se bi me na ka so mo wudi anti wudi hwe no na me sijo anti o ma me se hwe de ante se wo ye diafo mpa cho me ye mfanti krobeso mpa cho wo ko ke pa abakrampa yo kuku akurum yo kasai anti emuna na me ko bla ne fie ameba ti me ba na me hu duaboni nyina achi no wo sa ko ne fie duaboni nyina achi wa nsu anyai empracho ne to aso mpacho kali won obo dua na chi no oba pa ma cha se edua na oboye no se ogba ama me mesoro mka sa da bi ene me ne ntena bi ba ma opedua wode me ne ntena me no ntena na me kwa madam fo no ma me ko ho no me bo na mane se plan me ne ntena che se open madodo
na me me bag na me call madam for na o man now there's that time now akotena Andy ne dem na me nkotena ho na me sister no net sister so aha dan a ye adwumayefo ye wom nti me na me gi me bag na me call madam for no ho nti me le bia no obetena dwom ho obema bi bata aduane kura no like on me stress le kura na obetena no ne bu ofu na okasa otena dwom kwa otena me nchen afra na se mo no besa ama yi ni ama no na mo no na mo to na no pa na anwumre to na no pa ko si anwumre be ye no no nkoye adwuma be ye for eno obedi se bi wajapade ho process a ma japade ho process a eni emu ode ababa ya me bu ode fantini de aboy na me call me madam for no ho nti me call madam for no ho no na oba ho na madam for no bi sa ne se na maka kire no me maka kire no na te sen na o ka kire no se wo da sa de na o ye ne mo hwe na wanye bi na ye ne atwa na ye na da so me ne wo ho nti me ne wo ho na da ko me ne da ho na me hu so bi na se tam no wadane dua no wa anane dua no ma pa cho no nane ye na usane ne kwotran wo ne me da ho dabi case bi say say the pam no no kowu dua bonti se no wanso usane ne dadam wa me na anane dua no yo nti me yesa me ko ba na maame me kunya koma yate na maame me ko ba na maame amane na o se na maame yale nti se me ko ba na sa amane na ho ebe ye nti me ntwan kakra ansa na me dem bufu ya na me ko na maame ho na me ko tu nanim na maame kra o sunya na maame sunya na maame pa ma chew sa me fra me maame na me nka nkire no na me ka cha maame asa mu me ka cha maame a ono andi no ne ho ba kire no na me fra maame o function de ma no ne andi ne maame e ka sai na maame ne pa maame a chew na ne ka te na me andi ne chire ba sanso ne sister na di ne chi na o ya konfo na me ya ka che na oba bedane abaye obi ade e ho na ya de asem tu nanim na o ma akoto akokọ ni kosua na ade de bae na oda na bia na o ka che me se ba andi ne mpata me ansa na obo me de wadane dua no na ode ma kogina owuo ne nkwa ntante o mpata me no ansa na wadane dua no nde modane odane ye no okoto kosua na yin ba na modane ye na nde wa mpata me na e sole ye na okwo fie na me sister many ahasam no okwo fie na ye hunu de wo mu na okwo fie na tontwene bola bisu enene ya bombocrat case no okwo ni fie nti me ohwa dako bi me hyadam ho na ma na me tise obi ato ebo abodan no ai mengate ni pen eno anajo by 9 na sata na ndi no we nandi ni so hobi obi atobo abodan mu anse plan ni tie anse obi tobo na mpakra san ato sana owo ge ai friend Christy eno no bebo owudua ai oga na bosom no na ya na omedi omho ya no na nka we omumienu na esi omukuno na o maso ebi num so yeso o maso asisi eti wa abedi ka abodua no bonaka waje eno atum ai ka say nti mesi blind ho na to ebobo dem o se da ha da wo de da sana ne ge na e fe ni Christina wo no ba besia wo pabo anajo ai wa ba ho sana blind ka den sa ge ne ba ho anajo bra ne ka che ne se oni ho okoye adwuma obi otwi excavator okoye adwuma wo ba bi nti oni ho nso na wo krom ho a na minim na me fosu ya na me bie gate ntem bie gate kam sister me pa chow me nim se woni be ma dadam ye tobo be ma kra dadam oba ken kongu ko bie gate no mu nyina swara ba ono blind ni pie ye no ono ga na eku o hwege no na me so me pie na me blind ja dia wo ye me pa dia wo ye no na me flex sister no na me den kwatan cha me pa na chow sa se me nim so obi ono obi na tie me nim me pa na chow na me ja ona sister no na me shale ye na ko fi nti me ko me fie na ade a chi ye no enumle na girl ne de ne number e ma me nti me frɛ girl
na me ne bon komo nti obehu say girl number wo me phone so na okohu girl phone so say me number awo so no na okọ girl ho okọ delete ye na oba me so me beji me phone so o delete girl number sa na emienu no na obi number ba frɛ nti me so me phone wo delete a na akogu baby na me kɔ ho na me kohu say number no wo so na me fly again omume ma na omanya omuno me fe na me se Christy no se sister me kan chabla ni de me ne ntina ono ye ba ma ye wale no onye ba ma ye wale no ani de woni netina sister ade na asi asa wasem no me huna nim ho akiri ayenkomo twan ye ni ada ye nya ho ensem ogu akiri dos anti na ono eno na nde ho ne besin ye nti ye wa bi ma na osan so me dana jua sa na me yem shimi na me sole ye e woni dem e wan ni dem na me yem shimi na me sole ye na wa ko ekromo na woni dan there be te say na wa trand ni dem edura na jo ho na akoda na me ho na eh che so mo de me ma dem trand de o me expect etie na ebe eti mo mfele ade kakra se oba wa wo bede wo ho aha wo dan yesesiem abie wo pono akoda wo kete so agire da bia me man kete so eme ebi se ba sa no odi ya ma me yese adwuma ne me nya bi nti me o ma wo ja adwuma no aha me ja adwuma ne na me nya bebia meda nti na me de me bag ko sini dam na me ne me da adwuma ni ti akokro na fe wonya adwuma ni biem why housewife na hye dem ni yewo mu didi no ada o mai beni ya be firi mama ba wa beni anim gu asesem ni oba wa wo ba ko ese wo ma wani da ho oba ko cute kukuru wa cute kama ko ha andi kro no se na pantan sa wiabu kasa enti ayesa na me bae me ko me peja me bag no ko ho me peja me bag no sister on kasa me na meja akwani ya fresh case flow na se wo hunu de wo ya wo titi nko ho twetwe oni ade anko de na asi me de asi ni se obo side no na me kasa me ne ntina me o sa bo dua foforo wo be kun so agimi first one no wa me na ne na asa koda ne mpaso me ba kuma se me na ho timba me na ho no na ono so ne ba bi ho ha adwen pa andi ne ba me na ne ba me ma bi ho ha adwen na andi ne ba ho na me ka chen se me fla me na me fla andi na me ka se ni na me na so me fa chen na ba andi ni pa chew no me de che no sana wada ne dwane na me de che no enti me ho na me ka che bra ni se andi se a wo ba ha papa na ne bo afu oya nyame bi ntimo mu de ko pedan a wo ba ne ya dem no ba kuma sin nya no san to awo ha na wo e bi nta na wo beda oto am e na wo beda me bo sister sorry ko ni ai manidi ye kana for e man wan ba bia ise wo mo I kill no MC bebre wo mo de ne ye from adwimo e no mo de adwen to no ene nam chese wo twe ho a wo ntiase e de na ya mo pe maame aware ntia o ko mama vida story maame we nkyere ne mpai bodin ba wan ti ba kokra me twene ko ye se onse obasesa kasa enti sisi anu de ko se ni se me ba kuma ase no behind a dan 1 year 2000 ma me na automatic tum na TV na de si dan no na okoye nso okoye na 3 months na me ka chen say Brandy my sister kunu ne krom ho mu dia festival ni sister mo ban ni kunu ne say me melanti wasana miska me de be fa ono agewe na we na brabo ni emu bia wa brabo nkasa me kunu asan wasana me lo fe say me nko na me no see you eduru ho a se eduru ho na me se Brandy makoya mbo a Monday yo no say a wo ba kwa dia me bodu ansa na wako me bodu ansa na wako
Enti me to matoko so me chima mba no ediko school. Me da na me sore na ye ba ko afiri so. Am say bande na say bla no so me sam me na ko kire ma de wo ekiro me di na hia so ko kire ma de kra me ko e na odiko so na wo na me ko so no ko asem o say man ka hwi me de bo ho kake no na sister bi o wo fia so e fa na ata ma me wonu afi kuro ni so asa be bo di oku abom di oku ma sister sole ko so ni si ma jimi ni afem ko sole fra di for di ko asem ni ni papa odi abaye prensa still wo da so di na chi Man the box. Nti na me ka kire no o de me ko de kire ho na ko kire me so kire me na me sa na tie na me de gu posua no so am say lan ya na wo yesa da wo ye de me mpe na me fle sofo bi ba fie ho sofo na nkasa na me nkasa na ne da no hu ye no say o ka kire me na wo fie won say aya on fle me ma no nti o fle me ma no say be ma na ko no o ye me den na me say o ye me boy no say be ma na ko no me say nkwara beble edi na chi na me say anu de ma asem nti na ma doso no say enumle mfa na emile na famila no on famila asofo bi gu ni pani mu ase asofo bi gu ni pani ma fa na emile bre no fanye den on fa nkoda ni dua on fa tone ma na on fa nya ade ma me na bra ni nwale o nkwanta na so na de oye bia no obejan na ni le ndia ni bi nti man ye edi be 3 days no san ba ho na so fune ka say bla na wa ba ho no obebum dua na wako ohu say bla na bebum dua na wako na me fele bla na ba na me fele me ka chen say bla ndi say bla ya so fu say wo bebum dua na wako won so go say wo bom dua abije ni ma bi say ni ye ba adwuma ni ye ni abrepe basemadia mamu ko sesa sanse mu we be tretre ni pani so we ya ka say nti am pacho nti me eya sa no na me so me call them no so ka abanten ho na me sori ya na me call madam fo bi ho na me ko bo na mane sa ade na asi twaso me mpa bibia tie biem because jo keka ni nyina mfa so bi ni wo so ya bo udua keka be ko 8 o sesai wo da so de achi ade na asi ni entwa ne samre na me nya akwana me to abasem so ba cho de esi ni say na me yale me ko me back ma se me san ko yi ekropon sa me ko akoye adwuma nti me ko ya no menye 2 months mpo me da sole na menye stroke na me omo fle no oba krokro out we na menye stroke when you stroke sole na me hwe Video friend. koni say Ifani mi na ayo. ti say no nante na so ananante bra abayo cute Nsene fana yayi ma bi. adi ande achi ai akwaji wani su sei Ya bo. sa musi maha mu no ya mode dina ye bedi mu nti no musi mu nti jai baby a chese na papa kwati se baby a be ma tadua wodi ene abonua ene da ho kra obekwa abonua ni nku no Ntwene because that sister yi keke se be ma want to know about obru nua ni nya before piana konwa ne bra ni na ne saba akron se nya dwuma kase me da sole ya na me sana me na me ntwe sole na me say na eye mi na me flex sister bi ya friend ma me flex sister bi na me ka say dey eye mi me ntwe sole nti me de plan na ma sister no mo flex no say this star bada ya no ntwe sole na efra wa aba mpacha aba ya ai ntwe nanti no o say na mo fa no ko ba bi en le be na o de me koto solifie bi ho amade me koto obi yale na solifie ho ne ko de e fa nko hospital ne de me ko ho mo die nti amade me ko ye no na asofo ne ka say yale na me yale no afili ba ma bi a me ne neti nti me fa ba ma no mo mla na me fra blandi na ba obaye nti obaye na emi anim nukura ni asamo ne so what did you say man pa cho me 34 asamo ne so fa na ka ye ndie manti nti obaye ne bisa say nti woni so fa ne mo kan say o say ya kan wie na enya asem bia o say sunsun ma asem nti onka blandi ne wanka ya for one hospital man there be me yale me ko to ye me ko hospital
obi a wadanya ni a wanya stroke no madwen na ntumi ankyera mo se de wo be ko hospital na de ko to mpa bo fie misi mumu bi de ohun mumu bi ma de tense na mabusuani bi ani andi ni bo frɛ na obai no adana ma ne fan ko hospital ne mpa bo fie na mo ko Satam kwa wa ma ho Satam me ye 2 weeks ansa na wo ba na no oba ko nti na sika bi ani hu me ana so wo anaka wa no be ma ye de wa ko hospital na sika bi ani hu na sika mo ya 7 million etidi no wan ko hospital de di kan na area sepa no oba wa uti kumasi a oye adwuma Tony nsuo ne drink. wo to nsuo ne wo drink ukọ galamse ase ba ya fe wa be madam ya ha adanya ma na wutimti adwuma kura onye biem kasai ntia ya fa no na sister kan ntam ne yenya akwan wasem no me hometi why ihu mfaso bi ewu okase ye ma 70 ne one na kan bi na metwa so ntime da ho na menya 1 month 3 weeks e wa so le fie ho na papa no say me call no say emfa 10 million me lansa na odi eduru ayeden aka me na me feel be andi na me ka say ne say papa no say odi 10 million no na ndo odi 10 million no odi 5 million buy edi 2 weeks no sama 5 million na me de man na me ka say papa say me yale mbusu ni bi ani ha ntim pesa me yeden me kofi o say a ene obetu 3000 ansa na wako we 30 million we mamia na okọ nso me ni 30 million bia wo me ni sika bia wo me ho na me dwane flash or ho na me back cape aba kampa ti me baba kampa na me papa se papa bi wo sofu bi wo ho de nba ko na akọhwe adekro na ode me koye papa no eti ni nyina mo nyama twen sa mo be ko hospital man ko hospital no man for man ko no wuti wo ye den wo yakola sa wo yale a wutumi ko hospital sa yamfman ko nyese yale na ro to abubu agu foma wutumi nante Satan na nti sei nti ya sa no a me ban fanti me chiri ba na me betena na nchen ewo abakrampa ho no na yasem nti me betena na nchen abakrampa na papa sister edi na si katino me kotena me yabre edi enti na de wo baaye ya dem ba ensep andi na abọ medua edua ni biem da so hyem edua na bi wo ho biem ntina me yale ye no nti udua no na ayo sei ayo to anya de nti de na yenya ma nti me de ba ha se mo ba fre andi na ono e ba sa no so week bia na mo mfa 100 sisi a o ma me onhwe me yale etu e ko 2 years ni so me ko hospital da nti hello Andy. Hello. Andy, good morning. Good morning. Me pacho na hu te say. Andy mpacho unyina yie kakra ma me. Asa online ni mu breaki. Hello. Aha, Andy what say? Ocho nyamia. Yo, me so me ho ye me pacho. Ye from me wo hinini. Me ye adwuma wo Ahemfie TV Kumasi Edum. Pacho te menka. Pacho me to. Yo ababa wa bia ba ase e frɛ no aba. Ose na wo ne wo ho na wayale. Na omo fa mu no yesi wo no wabɔ ne dua wayale. Emfie mienu ni onko hospital da. Nanka na wotwe bia nso send ni sika nso wagyae. Eti wadawroma yemfrɛ no yemusa wo se bia duabo no da ben na mo bedane Ino be dasi de o kanu ne pre ne duabo ami tra sere wen me uni ya se ne ken sa ani yo ni hu no na ni se ne na me chara mi se sabe ni no bi et ewo ni awa bi na pre me ne ka sa o ti asie and I know come back and say, "Never like, no, no, I have been all into so in better. I do a much by the or the family or family here. The Diana, the dear, I and then I can't man as being married. No, fine. Or I now can or by a school, says Kuma. Well, buy or buy now, okay. Or almost friend before.
always can be a queen. I'm able to try. When you're done, no, try. And mana, Pokumasino, the core, and proper high time. A man, Manama, we teach him and the proper. But, and you, never to my nothing. And see, I check. Well, 3 months in the 4 months. And I made more bed. I will improve what it is about it. And I said, no, I'm back. Fine. The photo, Uchi. Hello. And in Pacho, it's you. Hello, my. So, I'm up a match. I'm about my point. You are quiet. Then, press over the car. On the Papa sister. No, Musu, I'm a fetchy, what she said, ye. I'm about me. Aha, I'm about what she, our baby, I want. Aha. Don't buy not come with my and so mamma, Lampachio, Janopana, who be so mamma. He said, okay, I'll also believe that. I was going to be I don't know. The car was my friends. I didn't say no. In the sort of father, no, I didn't say that. Fine. The best thing is my father say, and the measure fire in the first area. So I'm saying, the Gina Pesa, which is Andy, not just Abbey, no, Kofa, which Yana. Who evidence? Who evidence out in? And who evidence were out in Nana? And that's your Yakuma when you are what I me Pacho, Miss Andy, Nabutre, Namisan, Abba, Nibusana Mau, Abba, Wofanechi. Mambacho Debbie. One fanechi. Naman fanechi. Now on fire, children, Abba fire now. Aha, a child, my cousins are many names and I'm a bow. Hey, just a much to me, my hair moon 2 just seconds. You're free way, one year of them. Oh, Debbie, Andy, Cassaway. Hello. Yes, About no more call, Omukumo. That was a weaker, almost young, or Mr. Was it? Tell Mr. Peniel. And the engine I call. On the corner now, and you know, a Tiffany copy you. And you're quiet, and on no church and nothing. The church and nothing, you understand the chance. Your best. As a man, no saying, by now, the fan, all body. Never patch on this start. Oh, body, and I find the boss and all my super for the answer. We talk about the answer, and we did all we, yeah, no, maybe, and a job. Ma no papa and boy. No, minister, and I fine. And they are a sharing. Then we are the back of when my house. Mama, they come and share with the show. Sorry, the Jumana will be a Juma and personal mental. Pastor could be Marshall and what you move. A Tomo, the other Sian. Nobody was no Yama. You know, my son, when you are going to find my best time. Every week, Diano, if you are trained, trained and just going in the other end, my friend, like I said, about weekly, man, and you. It did not put you in the we could be human say, about 3 weeks, 1 month. No, from your Saba. And but you want to say, was something you see, and you said, man, I say, the statue of human, the statue of human, and the man. Yeah, 1 week, and offer. Offer was in a minute, I don't know, I'm not this man. And yes, be out. Machine has something to they do how in the corner of the Bassa. So many people can be the machine idol. And I come them and what I was watching or catching me. Or catching me, or blame. So, in the other, Andy, dear me, person me say. Obi baba you na wakɔgye no one na etwempana onye ne ho ade na die nti na
mebo udua ofa machi a mebo udua no wo sa bre na wo yesa no wo na woni mpra na wo mpra ne abanko a yenka no krew and this they change me for chow chim me medical da se ne ka sa medical da se na say adise na e o me ho enye diabo aba se wo boa obo udi hello me pa chao andie yesi eji obi ade a yeye ne yi na yenye nse no mo na mo se stroke ya de na we ye real medical issue no mo de mo na mo se ye wunhum ya de enti no mo de na mpa so a obi anya da e ma ne kwa nandi ada na woman in hospital na mo ne na masofo azan asofo so e twitwa nkokɔ ni nwan stroke ya de enso ye bosom e de enti ya hello me tie o area no pede ho uchi todo hospital no ka se hospital anya ne pre otime fira me tini miro asa no adisha ma obua o ma mi se ko hospital da me yele ye me ko hospital wona stroke na nya sei mama na ya 1 year 6 months won ko hospital da dabi ubewu kwa se wo no wan sole ene wo maame ne wo papa nyum de omo ahwehwe andie sister no ese man proper medical attention ne ye gya asofo ene ansole ene sunsum sole ene sunsum wom stroke ya de sebi enkwase semuni na wo ba to me anya stroke 1.5 year on call hospital da kwaritum ikwa hu ti se na ntwi awa na ababodan for pan Andy hello me pacho yen muawai na yen fa ne hospital pa ne yen hwe sabi Andy sa ne woto no kura na woni ne ntena biem a eye kire se na brabo ayi se ani bonya ani ya tieni ori sabi e ba na de baba ho fine ha me mi ni ba bia ne wa ma se o so bia ne se sa se dia wo ken se me empa the problem which we have wa Misra wa yawo ye tieni pe ba wo ko cho o se o no u di sa na o se e ran se Oba be ma kwa sana. Se kwa sabi ene no angofa be ma ka te no angofa be ma ka bru. Ho busa wo so angofa be ma. Man na me se me ne ntena biem. Na design. Now so ni nchebe na design akofa be ma design. Man na me wo kuma asem. E design e ma mi be kuma. By 2 months. Na maka chen se no. Na san akofa afoforo. Ei! Abaya. Ma ha mu ya mu de papa. Sese adeneti e maba wa maba no muni ahoseso kakra se me ni be makra jai free relationship ma me nkura me ho kakra esima aginam ebitu ya na esafu frochim ebitu ya na frochim mesemo mo se mo nsesa de bo be hu no we ye mu comedies boys no se wa no na esi o se wa odi wa kodi aduro woni aduro onsa science ntese usre onsa science ntese usre ababawa we yade na aba esi edo ko hospital 1.5 year mutimi ko hospital as a stroke patient Andy hello eti ya ne den na yemfa ne ko hospital ye program yi ya hospital kase a ya ne omudi djuma next care medical center na ya nhwe no why ya pa chew ene mi ni problem me ko ga sabi isale me bi tem sa se ade ko tundra te se yo ka de na ba ho asema on kan na sabi nyami peace on nyami peace pa chew any Andy gina so me pa so gina so na mi musa na wura wo se de ne yenye see on hwem na me ho to me ko hospital na face week bi on fancy can on fa me chop money so nsan na me see am nya adwuma o chop money wa wale ana ono di dua be bo wa na dwuma usuku Andy was section na ne ho to no na fe na watwi bia ne chop money ni so odi wadawro ma wuni mo body ama no bende
Now, but on the hotel, this way. Yenchi Wandy. Many problem. It's a band here hospital, no say, yes, can you echo? Yan, you didn't echo. And now be the end, you didn't acquire resource, Yako Jiabe. It's yan, you didn't call the band won't call. And Wednesday. What's it? Wednesday. I know Wednesday. Friday. Friday. Oba Sunday say na aba. Friday we message 2000. Me patron na say na di sika no so e. O say na what you di bia bre no. Did you now what you know now this is one say and best plan come here. O ka ti say no. Any Mr. say me patron Andy. Ai, o say na what you bia de o di bre no no, wo di abre no. And I say last week me say ni ska in the Thursday. It ochina na ne na wo twe ne beso. Achina na o ti so. Mate. Eso ta. Because you do. Eso na ta ni no aba. Friday no anana. Me say ndi ma na ka change. Yo, it ochina be send dia ma no. Scary be doing them dia. I be doing them like say Friday now the hospital dia ne ba na dia ka ho ana. Esra wa na Friday yem fa ne nko wai. Yedase. Sister. Dia no anu no. Why? Woko ye no ko hu be ma no wa ma odua baako. Obo odua mako be ye 6. Ni nyina udi akire. Wansuro. Watimi afiri kuro ne so abekumase. Wa be ha dan ama wo. Kanu anu no sa woni ni twitwa so. Na wo de wo nsa eye adwuma. Ana mo no mo mpabre. Enti no wanya be ma wa ha dan ma wo. Ana wo dam oba na se bi wa be ye ho adwuma na okọ. Oba na wa be ye ho adwuma na okọ. Na wo bo dua na wo te ho. O se Friday obebro ska 2000 na dia ko hospital. Yamon pai no family why? E no chop money. De meti be ya no. Malady asemna edin yenso ba woni mu no ayemle mami na adwumu ha bia ka wonyini eduru sabli da 20 years kodie ka wo se wunyansa no esa ba mo wasa wo ba ko a se bebe ma na nwale wa akwa na etwu wa wo kwa obanyina no de wo se ka o manim die ne ye kese pa ehwe wa brabo yie hwe kwa be fa so wo na wo hwe ne ma emfa wo hawo amre wo hwe baba wo kama onye stroke ama wonsa no fa nyina dwodwo ntimi nante de to sumie no wakọ be ma ho obo odua be ma na ne bo odua onya ne yina won ne tie o enya ne girl o obo odua first one wo se chicha metra ho second one oba won ne twempena aba wo ho anu ba bra twede ana ho de wu nyansa anu oba na kokasa asubie kwa aso ama oba na jai na me de ne besie e de ne wo be ma ne ho e de na wo pe ese chinchina udi be ma na chi sa kopim se wo free wiase e de bi na esi mistakes ye bi ye e bi ne wa ye de ni poko how amane hunu owuo edem se be ka dem so be ye ka dem na wa ye o yesre ma ba omutie omuntie futuo na muwa wo mu be ma na ne nam no mo wa entem twon ho firi no ho oba na ne nam no amwa wa twon firi no ho odo be ko se yemu last minute obejaawo akọ ma lady wadawroma adia brantie ya yei brandi o se andi o se wanwan ne kwasem se bi nua ba ne ababo ya kapapa kan fa no nchane da odi nkwasase mama me pokobna aden wo fo bi ba anyo ma me ba no anyo papa ba no anyo obusuani no obi na wo ne ba no wadware na siesie no wamenanye kama ana wakohye na so pebi ne wate adi eyeduabo andi eyeduabo wo ni oba na tie ana wo hie oba bufro na ane no eletwempena wo se se wo fo machia what be da that yanko oh mi wura homom seka andi wo ne dua ba ko no bo wo ba ko be 6
na wo da so di nachi Malady. wo mpabirenti sika top money wo bedi oba wo ye wadwuma se wa be sedem aye madam na wo tonku sra hwede ato momo bi no se nyanya me ne su na se nipa no papa na ni so papa na ni so no wa ni konsa eye too much maami abrewa wo 34 years usa etie nkoa woni pay me jai 2 months se makofa foforo wo mpabre Dabi som na brantie wakofu obi yehwe age kura na sabi wo wonim pem ye hu ni wonyini sira baba wo bebi Malady edie ne beba se ye be kwakofu oba na di duabo esane se wakofu machia sabe ye di duabo ato ho wa ye nanya kwatasem anya kwatasem na brantie endio se wodie wo ma me ba no wo na wo no nifu wo bu shane no ubu shane no Malady wakofu obi ba wo dibi akọ onwale no anya ja sa franso wompra wo sa wompra ewurade me wura ho Malady adia brante ye so wo hanuma kabia kaduma yi wo wada ma kabia kama tutu twade awrofrof woti kwa asampa woti kwa asam ye fu obi ba bondua se bi dua bo to no ho ne wakofa ba ma fufura kwaseto wa sene kawa obe ya wakofa ni NDA wasenekawa wo mwale no wo mrabusia wo fansan koi wo tunjisa wo sese okofa bema mi bondua maku nsia dia ama baba wo yakan mpa ye gatem Malady gata ne hunu sa no se wo botra kwana se wo ankasa wo hwe ne me ya gata kwatimi kasa wo na de ko sia ko bagatem se sa ofo machia se oni be me betra so oni be me da ofono owoba ofono wo nuaba ofono wo maame otolege meme binumo bi tipo nkoso adwin boni kuta nipa binom naka wo fo bi ba na wo saso na koda dem na wotimi awie no na wo wiasa ko di duabo ato no ho so se okofa mpina no fa mpira ejapode ne bonanim no eya odia eya osidia woni na dia di ne tare ho wo ba ne de no ho se jim no be jimi a ka kwasia to te se wo ko bodua ba ko peko dwane na nam se wo jimi a woni mu nyansa one trefia man ma me papa ntete no e no bedi wo kwasia ba me ati about the duabo atare ababa and ababa wo ye stroke e no mbetu na ha mi wona mi su nice girl what do you say and the 60 years before crap mema na 30 something years ni wo bodua mna nya stroke ya kwa kasi me dla consultant uto fa ne consultant Malady wo fa ne consultant e do se de consultant Malady wo bondua edi me dia na me glaso me dia bo ye no me su minim susum ndem ka kra wada woroma dua ba so timi ko bitun darem e wo say ye good de hospital ba Malady dua no bo ye dai ono so what eni jimi no o te ho eni jimi no dia me yarte bi kra wonane yo wa sa danachi ni wa sa ko woro ho na wo ye de papa eti dua de benyam ti Malady mesra andi baby aduro no oba kama young lady chede wa to o si Friday why oba brabe andi na ko hospital she se ne ma ye ne fa ne hospital na hwe se ne obato no Friday ye be free na ayesa dia andi ne kwasem ye ya de na ko next person penifo ye ne obedi pa Malady mdase yo Malady medase nyame nhira papa ene adwuma wo ye Malady menua bai meka che ne se na adwene wo fom adwene no wo fom Malady ade bi wo na se esisi wakwan mu na nyame bo kokko enso odwene ho a wo mu nim die mu nim o ka brofo bi o se emze afiri o ma adwene nim akew no afiri o ma adwene to o mo nam no o mo de eye o mu eti saa ne nam mami enkoda asem o wa ye uti krom he to no nsuo eno drink ya fro se adwuma wo ko nyame adoma ko nyamo adwuma ai wa onye okonya mo adwuma ja ko se be ma dem enti die pa na mo gie sese hwede abrante aye wo hwede pa se abaya 34 years hwe ko ya wode wafa so
edu ba bia mama ntoto mo wase malady se de nyame si bo mani post odi ama ma bi se wo mo ana o mjeja wo mo no eya na ye me nwanwa edu ba bia wo dwene nipa ni bi ho a wo ntia se hwe kwan abrantie du afa so na wabusuan force malady medi wo mo yawo se abusuan ni bi kwase asem saa ye nya akora ho ade waka kire nze manya mprenti ya boy nyina mo ni na mo ni tua na mo so so na ko na se ha da ma ne ma me firi mfante betina mu bie wo manya sikani sanse mu no sa na ne sei enya sikani amado motenkran mfanti mem na brantie ya bo abayi dua no afre mo o se nya hwe watoa nkumase ya kan ho se nya hwe na ni nyina ye piepie watiko ene okona tie malady edua na ye kan ho asem so mo obi bo na se wantimi amoni bia udi abrebekum obo na bo ni bia sabenka mumienu na mokodane bo obo wi wote won ma ye hwe ha na jimi ene woti ya nane na da na chi ano woda no ofa ano pa wi anwumre na bia na nku stroke no kwa de aduma na ade ko na fe kwa de wakotu agu malady and why housewife stroke no edua no bo stroke ni enketo wo senka sabre malady nsese nko nantimpo e se nkwase ade a abrante ne adi wa store na ye piepie otiko se abusuafo se ye wow se ahokyiro se de yo na udi ande achi na udi ande achi ana andi so sabe malady ye bisa na ye tietie nsem achire andi wo yire wo mpra esa wo we kan wo na esa na yire kra wo na yire wo ho ana wo mpra no san wo awura yi na malady mpese me bisa se sabe ye chiri kokwa nke di ni ma awura yi wa ware no awura yi wa ye ne ho ade na mpokra no malady wa ye ne ho ade na free se bi enya fari koma na busua ye body dua se jimi sama bi bu bobo sankwase adua no edu ba bi malady menti biase na malady na wubusa ase mi na no se abosom no ya na bia na ase na so a eya ne duru ba bi ebi adwuma omo ye no meka meti ase metwatro se ni pe di nkwase asem sei onu guma so se ka tira branti abeba ise se o fo meti a ensuo ni nkun ana se bosom bi nkun na bosom no so ahwanya ha na obekun se abosom ba no busum be na di sa adwuma we enipa wodi nkwaso na ozo okuno abrantie wo mpran wo yire wo mpranfo na wagya no bekum ayi na wasan de ahani trim na ba bi okoje adodo ye aduro we jimifo pa ni pepe ma ejimi sei se mababo me ho ban se me mpran no ana meyire na afo machi a aduro na nchewo na aduro wura so aya ama no na ode nam sankwaja sam sa ne sei na wurai akọ kembia 2 months achi wakodi bi nti waduro na achi na malady si etie na numa sandia na se na duro na achi awura yi enti na osi yesunsumsam oyi hospital sem ne free mo no but won kan se nkodu ba bi o won kan se nkodu o masumia nkoduru ne kwam se sen wo de benanti abraboma na asasi so malady obeto ne pass obekwa akohia enti me ko ba se awura yi na ne sunsum o mre an wo fa kwan bi so no wabo na wefo ba malady obi ba wo body se ja obi ba ne sa na de na odi si na pimna so no betima so rakotra excavator no so atwibie ma sakwase asam kotra trekurase ba bia galamse wona jimisa eno nsem hunu ana mudi no kromo sabi aka abaya mpra na netwi se wajimia pokwa abodon kan wura so abodam ewura na jimia ka ba bia watifia adurei malady nka woni afi kan nim nyansa adwini kwa akiri na waboni dua se eso free wachi a ensuo ne nkono e de agimi sam no obe dikesa na obe da wantu anya ko no apie no anya ko no apie e de asema ahwefo mi do bibi aseso ojibe ma yekohwe video no e ba ye na ye mini asema abrante ni ye ma midi angazamenti asiwe busiafo because wo wa yiri a one nete side chick you mpese obi fufo bede ebedi na so wawale ade e yakra no wa wo bodua atosi why your back for 1 year on your vanity? Intelligent na wo ma media. Why would you even do that? Only who is only way jai. Enti say only way jai no only before for kwede. Ekokoye bibi kwa na you shouldn't curse the person. And yes obebo ni dua. Because only who say only why the only way jai. And no na ye mami ohini ni kan yesre onkonko hwehwe ni widie mu ansa na yagya to mu say eduabona anase eduabona papa no boy no eye no anase nye no eya de nanso we don't want to channel our focus there because to me dey me bon pan say ebeye yawe a eye hospital yawe a enye sunsum yawe because wetin mama ni dey wetin still na die ye no na no a na eguso aye no enti yenhwe ne yen channel
ye focus no nkɔ hospital hɔ kakra ni yenhwɛ sɛ bibia betimi atodin e di amana se na ye maame ohini ni e kaaye no bema ne de ɔmoa na maame no entimi nya na yaresa na bema awawale die ebusuafo ye mfa ye ni nto ne so unim sɛ awawale na so still obi ba eni na ye bibi unye ni ye bibi wie ye nso awasa so aboni dua ka nso ofa wachi a na wo ye na wo fa na ti no wabɔ udua adentina meme bi ye selfish sa unye o enjoy enye onu nkwa na o enjoy no so person bi fofo be enjoy no na so ma uma na tina honom sa akeke aba onim so onye no ho ade nti ye be twen because issue we busafo critical aseme ehu pa se be ma oni na tina wabɔ odua bia na oblu unia still na out ho Maybe or tap peduabo, and yes, on the bet now, because seconds be an all blue near. And at Tetema Eddie didn't send Eddie Dimmer coibusan for would be a one no kebi bi benya nipano. I do ni paiti, while himself a trimp now on it, into definitely jabo ye benyao. And so Beman so I dear, wawale. Udi kakra. Nti wudi kakra na enye se obebo nipa na wudi kakra won wo bebo ni dua na ke dua bo na ke se o cha no ko ye ne so because ona wa hye ne ka wo na ona ne ti yenzu ye mfenti ye hofu obi a wawale die ma ye mfa ye ni ntu no so tizia na o ka se what now for 1 year something na still na audience or no triple we want me nya na audience or san so show because oni wejai o san so wo ye ne Yemfentu ye hofu ya ye ni ji nkofu kunu no ho no yemfentu ye hofu ebusiafo ha e na meje mu ebesi ye maame ene papa no ebe kasa ya meje so ane ka eche maame esi anesen ye besa nso edi nhyiemu e ofidem hasen so ebim ebusiafo makwa